awuthi molo asembonani babukele emakhaya sekunjalo libintu lami ngimuzi wakhe eBhibwa it's Friday bafowethu ngolesihlanu laba Christ labaholile bathi is a Friday because bayikhethile yabona labethi fortnight bamnandi nabethi 15 bamnandi thina ke sola phela wenyanga siyasokola port ngoba sibomba kayi1 mfowethu labe fortnight ngenyanga bebomba kayi2 mfowethu 15 and 30 baba Christ bamnandi